Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm. Tuğanlar biz janakile tamekinin ziyanı turalı sözümüzü ulantı versek, negizi bu tameki degen bu ösümdük Hicri jeleseminen 10. kılımda payda bolgan eken. Elder anın paydalana başlaganda ele oşol wagtdagy dini alımlar anın ziyan ekendigini aytıp gelişken. Bирок açık öküm berişken emes eken. Sebebi tamekinin kuramında kanday ziyanlı zatlar bar ekendigi açık bilingen emes deydi. Oşon üçün alımlar ar tarapты öküm berişken. Keyler bolgoyt dese, keyler misallaga öz oyun aytkan emes da. Keyler olsa Kur'anda açık buyruk jok eken, al makruh dep turup özlerine emne jol taap alganlar dagы bolgon. Adırkı günde dagы anday adamlar kezdeşip keledi. Al emi adırkı ilim bilim teknologiya önükön wagtda tamekinin kuramında köptөгөн ziyanlı zatlar bar ekendigi açıktan açık bizge azır bilindi bugünkü günde. Dalildendi. Jogoruda tameki adamın den soluğuna tigizgen ters tasirleri turasınca biz köptөгөн dalillerdi aytıp kettik. Эми ошол маалыматтардын негизинде медициналык, психологиялык, коомдук, экономикалык, экологиялык зыяндары да эске алып, жаман ооруларга себеп болгон үчүн алымдар сөзсүз түрдө арам деп өкүм беришкен. Өкүм беришет. Başında öpkö ragı turgan köptөгөн oorulарга sebep болгондугу үчүн бул арам дедик. Мээ клеткаларына зыян жеткирип, психологиялык ооруларга алып келгендиги үчүн бул арам. Коомдогу башка тамеки тартпаган адамдарга зыян болгондугу үчүн арам. Анткени тамекин жыт аябай сасык, жагымсыз. Сен тамеки тартсаң, жаныңдагыларга сен ыза берген болосуң. Uğulu gazlardı bölüp çıkıp aylana çöyrege ziyan keltirgendigi üçün bul aram bol eseptilet. Milyardtagan akçalar ekonomikanın ösüşüne ziyan alıp kelgendigi üçün dağın aram bol eseptilet eken. Tamekinin kutusunda Salamatlık Saktoo Ministri eskertet. Tameki çegü sizin den soluğunuzga ziyan dep жазышат. Demek tameki tartkan kişi oşo sözdü okuganda ile oy jügürtüsü kerek. Negizi akıl esti adam. Şariat boyunca saktooga buyurulgan 5 nerse var. Tameki tartkan adam oşol 5 nerseden ayrılat eken da. Kuday saklasın. Bul kaysı nerse dese birincisi bul din. Şariatta biz dinimizi saktaşımız gerek. İkinci nefsimizi saktaşımız gerek. Üçüncü akılımızı saktaşımız gerek. Dördüncü urpağımızı saktaşımız gerek. Beşinci biz baylığımızı saktaşımız gerek. Demek Allah Teala bizge kanday baylık bergen bolsa oşonu saktaş gerek. Baylık degende bir gana oşo ekonomikalık avaldağı körünüşler emes. Bul ne? Bizge bergen közübüz, kıskası tulku boyubuz, denemiz bardığı bol bizge baylık bolup eseptilet. Tameki tartan adam dinde bolsa dinde bul bekem bola albaydı. Köpçülük adamlar tameki sebepti oroza karmay albaydı. Antkeni oroza karmavagandığı sebepti al köptөгön күнөө işlerge barad. Sebebi al tamekini taştay albaydı. Oroza da tamekini taştay albaydı. Oşonduktan ağa tamekini taştoodan murda Allah Taala'nın ibadatın taştoo oңой көрүнөt. Tameki tartkandan göre orozon taştap koyuşu oңой көрүнөт экен да болады ма? Kuday Taalam öz saktasın. Al эми кейбир adamlar orozo karmayt. Бирок ağa keştin ötüşü uşunçalık bol kıyınçılıkta toldurat da. Uşunçalık ne? Al oğuz açardı kütöt. Oğuz açardağı tamak demeyiz. Tameki tartsam dep oşol vakti kütöt da. Oğuz açarı bolar zaman su menen emes, tameki menen oğuz açkan adamlarga dagы biz kübö bolup жүрөbüz. Egerde adamga baylık berilgen bolsa, al baylığın ziyandı aram nerselerge sarptoğusu Allah Taala tarabından tıyığı salıngan bul ne nerse. Mınдай aytkanda aram deydi. Baylık bir gana жақшылыққа жана адал иштерге жумшалуусу бул шарт. İslam dininde ысырапкорчулукка катуу тыйым салынган. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Sadakallahu azim. Israpçılık kıl bağla. Elbette Allah Teala ısrapkorlardı jakşı körübeyt deydi. Bul En'am suresinin 141. ayatında geldi. Tamek tartı bul ısrap. Ağa kançalagan akçalar sarptalat. Egerde bir adam gün sayın orta hesap menen 50 somga deylik, 50 somga tameke tarta turgan bolsa, bu bir ayga kançalagan akçalar ketip kalat. Al эми караңыз.
özüңüz mehnet kılıp tapkan akçaсын orap tütüngü aylantıp küygüzüp жатат. Бұл эми акылдуу адамдын иши эмес. Бизде мына барыбызга белгилүү датка энебиз бар. Курманжа датка энебиздин бир сөзү бар экен. Аябай сонун сөз экен. Turmuştun tımızın örtü bul ısırap. Isırapçılık kor turmuştun başatı деп айтқан екен. Қарасаңыздар, ошол вакытта эле ошундай ысырапчылыкты айтып койгон экен. Эми тамекинин арамдыгы бул айдан ачык. Эми карап көрүңүздөр. Тамеки тартуу күнөө болгондуктан ал адам бул дүйнөдө анын себебинен оору азабын тартса, акыретте ошол күнөөнүн жазасын дагы тартат экен. Экинчи, Аллах Таала арам нерсени жаман көрөт, ал ишти жасагандарды дагы жаман көрөт дейт. Темеки демек арамбы, жаманбы, аны тарткан адамды дагы Аллах Таала жаман көрөт. Темеки тарткан адам жаман жыты менен өзүнө, жанындагыларга эмес, периштелерге дагы ыза берет экен да. Кирамен катибин деп туруп, эки ийнибиздеги биздин сөздөрүбүздү, кылган иштерибизди жаза турган периштелерге дагы зыян берет экен. Темеки тартпаган башка мусулмандарга зыян жеткирет. Мисалы, темекини ушунчалык жактырбаган адамдар бар да. Мисалы, мен жактырбаймын. Жаныңда туруп алып туруп, кээде көчөдө, остановкада туруп темеки тартканда, ошо сага келгенде ушунчалык жийиркенесиң, бирок баягы жерде эмне ал кам санабайт да. Камырабастан ошол жерде темекини тартканын көрөсүң. Темеки таза абаны булгайт. Эми карасаңыздар, үйдөгө такыр эле булгайт. Көчөдө, ошо остановкада турганда ошол адамдардын темекиси башкаларга таркап атат. Демек, бул таза абаны булгайт дейт. Темеки тартуу күнөөгө жана душмандыкка жардам берген болот дейт. Мусулман эместерге ислам жана мусулмандардын душмандарына жардам берип, сатып алуу менен аларды колдоо болуп эсептелет. Ушул жерде мен бир сөз айтып коеюн. Бирөөнөн сураган экен да. Мисалы, мен душмандардын ошол швейный фабрикасында иштеймин. Душмандар менден ошо кийимди заказ берип алат. Ошо мен кийимди тигип берсем ошо душмандарга, мен аларга жардам берген боломунбу десе, баягы киши айткан экен, жок, ага баягы ийне жип алып келип бергендер жардам берген болот. А сен ошолордун кийим тигип берсең, сен ошо душмандар менен кошо душман болуп эсептелесиң деген экен. Демек, бул жерде азыр бизде эмне? Ошо темеки тартыкпы? Демек, ал жардам берген болот экен да ошо душмандарыбызга. Кудай Таала өзү сактасын. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва та'авану 'алал бирри ват тaqwa, ва ла та'авану 'алал исми вал 'удван, ваттақуллаха инналлаха шадидул иқаб." Садақаллахул азим. Бул Маида сүрөсүнүн 2-нчи аятында Аллах Таала айтат: "Жакшылыкта, таквалыкта бири-бириңерге көмөктөшкүлө. Ал эми жамандыкта жана душмандыкта көмөктөшпөгүлө. Алладан корккула, чындыгында Аллах каттуу азаптоочу" дейт. Демек, биз жакшылыкта бири-бирибизге жардам берсек, жамандыкта жардам бербешибиз керек экен. Андан кийин күнөөнү ачык жасоо болуп эсептелет. Ал эми күнөөнү ачык жасоо чоң күнөөлөрдүн катарына кирет дейт. Көзкөрүн ачык темеки тарткан бул эмне? Күнөөнү ачык жасаганга тете дейт. Темеки тарткан адам убактын текке кетирет, пайдасыз өткөрөт, зыян алып келет дейт. Демек, ошол убакытка биз жооп беребиз. Намаз окуган жокпуз, Кур'ан окуган жокпуз, жакшы сөз сүйлөгөн жокпуз. Темеки тартып отурасың, демек ошол убакыт ысырап болуп эсептелет экен да, Аллах Тааланын зикиринен алыстаткандыгы үчүн. Темеки тарткан адам капырларга окшогон болот. Анткени ал ошол капырлардан, ошол мамлекеттерден бизге келген көрүнүш. Демек, ошону аткарсак, биз ошолорго окшошкон болот экенбиз. Кудай Таала өзү сактасын. Андан кийин темеки тартуу кем акылдыктын белгиси. Анткени акылы толук адам эч качан зыян анык болгон нерсени билип туруп жасабайт. Бул кем акылдардын иши. Темеки тарткан адамга ибадаттар, сооптуу иштер оор көрүнөт. Темеки тарткан адамга ибадаттар оор көрүнөт дедик. Мисалы, 50 сомдук садака кылгандан көрө темеки сатып алууну булар жакшыраак жана пайдалуураак деп эсептейт да. Бул өздөрүнүн ошол кем акылдыгы менен. Темеки тарткан адам илим, зикир айтылган жерден качат.
Tameki adamdı naçar adamlar menen boluğa çakırat. Antkeni şu özünün ömürüne küybögön, özünün vaktın bağlagan adamlar bular tameki tartar. Demek oşolar menen çok bolat. Misal keyler karasan burçta tameki tartsa canına bartır tameki berdi oşonun canına turup oşoga menen şerikteş bolup ikinci zak tameki tartıp atar. Demek jaman adamlar menen birge oluğa çakırat dedi. Tameki adamga orozonu jaman körsetet, antkeni orozu aga tamekini aram kılat deydi. Ata katarı öz jogapkerçiligini sezbeydi. Baldarın aldığında barkı ketet, baldarına sözü ötbeydi. Antkeni özü tamekini tartıp durup, tameki tartma bu ziyan dese, baldar hiç kaçan bunu aytkanını kılbaydı. Kevir adamlar menin dostlarım tartat. Oşo sebepten men de tartam degen özlerinin oy pikirlerini aytkan nuğule karabı, nuğule jüröbüz. Demek tameki bu erki boşlukka, erksizlikке alıp gelet eken da. Özünün erki emes, bürölerden köz karandı boluğa çakırat deydi. Misal karasan, tameki tartırsak, çında öyle alar, bir tortçe bu kalıp ketip atkanday seziletlerin bari oşularga koşulup durup kalanını görüyorsun. Demek jogordagy malumatlar tamekinin açıktan açık aram ekendigine dalil bolat. Tameki uşul kılımının ayıkkız çuma orusu. Tileke karşı qoomduk jaylarda tıyı salganına karabastan oşol jerlerde tameki tartkan adamların sany günden günge ösüdü. Kuday Taalam özü saktasın. Keyinki saatlarda dagın tamekinin ziyandары jönünde aytıp beremin. Selamun aleyküm.